Money vested interest group of people la tum sila pe sa invent la sila bangke dake cutting kinani ke thanani ala matevelo council la 1951 I think the office ng ko la pe la so ko ni bangke withdraw na la la bangke si bangke state government upon non manisia thing and non committal kusita me ko filma lang litum 1969 ala some reorganization meghala ek 1969 ada si Section 3 along subsection 2 doala so section 2 itu optional itu Meghalaya itu ima asam itu kalau maksud Meghalaya autonomous state along gulte reksi ini tungke asam along itu lo lasi kalau sorting lo dulu tenong ke Karbi Anglong ke east and west में Karbi Anglong ke asam part lo lasi ladakh ke state government अपनो responsibility do la valid boundary के राय बंगे lasi la बंगे state government अपन से तमें council में तमें Juning padik si Arnisia ton ganinye bangela kutluma pamatha bang patela kusi atau bang riba kira jadi bang sampai klaim nani lapendar ni itu agak mereka bila suggestion isi ini itu dake kesulitan abang ke government isi bangke lain the government of Assam should be moved to take steps to strengthen police forces in the sensitive border areas. Sidarani siya te gulo te nili tumke police nang piu ni walam siku. Ninge kutu ay sita ili tumke duty le tum Assam ado situ ko nindina ko la sensitive area bangke police bang The Penisi Bank development of border areas including road connectivity, accessibility of primary health services, establishment of school, etc. should be given topmost priority by the government. The KAC should take steps to establish model villages in areas bordering Meghalaya with check and crossing. And see Tamila Solam Siklanglo, Council of rồi được con có thể bằng là so là với cả đôi người sau này đi vào thành si nếu chúng JCC bên cái jointly lớn là bằng đấy ta là xong bằng về JCC constituent ta chúng ta có tin cái lili yang dia dolar puluh dalam itu kita apa yang tidak boleh deh ya ibu tu sih tu ni deh nasi lah so lo bang ke lili malu mana itu malu lah so lo bang ke lili tum Dak bilang ben keneli tum non makan ini yang lam tegala. Tum non panjulu wang si na appointment na ni na 6 kilo la penge na to tin puro lo bi ta ni ko. Ete shipping service ko bang ke ni le to lo je apunti alang thebo je bitor nai ke jo hong sai bang ka duya hoi ke to ko lo kai da non tua ni tapi langsung ke kapucu nanti pulang ke kumiti cingwai cingsai dan sisi kunci. Tapi on behalf of Chief Minister bangke video cerita bilo yang dia hendak ni itu la border itu konsensi longan se por ejemplo dan lina ke lagi border lo lina jalan ke taso ke epsilon pada border lo opposite ko ta border ria elected lo tapi mah hoy dia di sini tapi dia pun masih ada dia hoy elected definitif lah. Lalu kalau kamu jaminan dulu lah, tumle langsung komiti tumle final decision DPG kali. Jadi kacing wajib saya komiti kesenggak loh tak bisa mengatakan singwai nanti belum terkosong satu ya hoy itu. Lalu kalau MP cai SSC cai kosong sih. Kalau tunyong si border dia kalau tuntas ni belum ada border ko sudah bin su belum terlaki kacau hong polisi lo lagi government DPP so dia boleh action DPP kuasa. Lasi ang sida na tunda ching bahwa tumbang ang kurute di tunda porno kacau hong karbau China pen Pakistan China pen India kacau hong tunte lagi kacau apa karbau polis belum te siapa belum te lagi kacau apa karbau. Lasi lasuan kurute na tunda parliament settle lah consultant Baiklah ni kosong settlement ko yang na umur yang mitero na kahaya tini lo sabuta pen daram la kandilan ke kalbi mutta bilo la ke sorry saya sema pen dagla kandilan ke
Inota kabia, ilo kusi alam itu si, diutan nang ipilo. Lah itu ni dalam nak hai si. Hingga awilo pulang ke bang, kuman selo ke, amun kita bang si duci pulo. Lah si lah so sunison koson si kiman di bang ke itu, nona saya cuma ada accept lo ya. Lah accept lo ni hingga datang lam dah belo si. Lah so mesti singwai nang ni, pak komiti tamu si minister lo singwai nang ni, singwai ni tak tahu lo. Nanti mula dah pulo ke. Komiti dah sing nang ni pulo ni sing sejadah lo. Tadi ni gamat hati ke, je aku mungkin sempel, jengwai jeng saya langsung le final sih buka kali. Final ke si minister bangke alam tabang kuat tim bang kuat sida di pucing baik po all party pen nono solo donation ke doang. Lalu aku silong deh fungsi baik dampo apa lagi. Jadi ini tu stand bang sida lo sabta council le sida stand lo agency tadi tu pipe. 1951 notification ada tengke. Lalu teng main tu stand clear wala ben sabta clear. Lasi niligamat ha tengke parliament solution itu kita kacing baik kan. कि कोवे का तुमके बॉर्डर कोवे के नो एंथनी तोरन तुम बन बॉर्डर में कौन सी दुआती दबा ने लोग दा हम हंग हंग वातो और दा के कोवे में का तुम लो ला बेनाम सी पेंटे चेंगलों के लिए मोटे तोरन मोम स्की पेंटे के तो पेन चेंगलों आन तो ला के सो का पेवान एम्बुलेंस का पठाए डॉक्टर के पठाए दा पूजाई पे पठाए तंगा पैसा के रापन एवरीथिंग मिली मोटे तोरन मोम लो तबे एमएलए मान तो लो इना तुम तो लो कैक्सिंग मान तो लो बॉर्डर रिया तो खुंता अलग खुंता माने lahai gede atau monitor ngomong lasi asuliso na bang bang si omna tengge kula sai sema pentak lagi kandulte eton tak dia belu orang tua reporting di sini deh alat reporting tengge lalu kurang di bang si omna kurang de no se for example that harap-harap lo mangke bimi do putar putar cukai cuma cerita lagi. Kalau tu kena cerita ni jimat letak. Bang si udah pen kumbegoy tu dupo, dalam tak kandidat tak betul. Pulang tu yang kela tumta, dia tumta bitung ki mut tawe pulang tu laki. Non sabuta son sona bang kita ni pali tum betul tu tum bila rasul laki. Malah tum bang ke, malah ponan bang ke, lakunan pet hai hir dah bang ke. Tasi men bang ke lakunan tasi. Nanti saya son bang ke bang ke accept lo. Lalu kape tulang pulang tu lagi. Oh iya. Saya solam orang deh kan ini itu malah elit tum karbiat tum bangke cetak pentas cuma tum bangke durap sila so istri. Tapi non si tame halake cuman dulu kasih tum dulu buat hala bangke mungkin buat apa yang kasih tum karbian lo malu dulu mulis buat bangke elit tum ki punai kan. Durap nan si tam karbian lo masing bang la solam mang sino lido kali pute data dulu pute la tapide la pengen non dak haura kata bangali itu anu pitu nene ta ang alam le la tumta pini nang cedan de pena nang cedan de pini de pilo la tapide tum yo la solam do la si nene pu bangke lalo kasih atum pen kabi atum ke haku pen ta sura pen history juga tradition do la si non si kami enang ne pu bangke Kipidaji out of vision sih. Enggak, ini nanti pas ada spek lah. Mana kipidaji ko alam tahu. Sita, kalau tumsi nan dulu ni pun. Nona tum, tumsi ke ini hang lo itu kalau pernah laku itu tumta dupi ke cuma tum khasnya tumta dulu kita ke kan, memang dulu ke. Dulu sekarang tumsi nan dulu ni, pulang itu masih itu alam lehem foto musi nan tengrong nan cokrong. Oh. Muka penuh pulang tu ke, lalu nang itu mata tak pula. Solution nang lalu play. Solution berinya apa? Solution nang ke. Lalu terus sama ni mah, lebih terus nak kan. Alonso ni lah. Jadi begini bang, kayak pini nang tu langsung di nang pan, nang piro lapan tatu, pantat curu lo, langsung kita pindah. Masih ini ke borda masih di luar kaita kasih tu band ini ke akan ini kita terusnya sekolah pergi kita Jepang apa kaita cara udah ini ke kita guna bang penon pinjam ini kacungnya tinggal hello lah hai lah tu band yang tak absurd band ron tadi dak karbian ron terus dikonsil lah biar kuben tak lah tu band itu bohong gitu lah pada nutin si yang gimana huta lah ada si bohong ke ciburi gitu ya sisi huta lah ini kan hidup apa kok hutnya ke bohong ke ciburi lo no tuliram lo nggak ngerti di ciburi udah balik
Ay benda tu kasi no na bangke kadu matara pekpen solution na bang iliban pakanan ko lapen ke ili tum ladak mane latum pan permanent solution itu kurang sini mikir ma pulo nanti asiatan ini ke dari engkau ada kita silong ala kumera komison long gitu na banglo dari pan la SPN se poin nanti ini dulu ada dari ini dulu poin bilang alam tum pulo ada ke kasih tum silong ke nomor 1 kasih तुम फर्स्ट सेंसस के 1966 का सेंसस लंदन ना उधर से dulu kasih lalu ini gitu ar la pen ke aku la tum pujulo amen tum amen se ke datang di bolte ke roya se jipang ni bo nantu ki erle rina pulo nantu ki erle kadom pulo de sube ana por aku pan api aku pan na respect lo busini pulo akema chicken pula tu minghin langsung pula tu lakhe nantung tengar pula tu netu matung langsung pula lakhe dan itu lakhe ni bangke khasi pen karbia tusnes lapo anu la tu mece hon ko padunan mu tak pusine tu lakhe de tapi na ko lantung putulo mono bangke alam tumi putulo bangke ye khasi karbitane pangsamana apon sila pulo sini pulo lakhe korte te anenge apu inudna akorte bangfodu bangridu pote longle philang thak era phika ki bisia hemta achar pen ke damata hangangi bong ke binang bang ruma wa bang du putasi la he misiala manenge anonge longri longpa ini khaida prejam anda ini ilam prejam seta ne ke chini bang dalo itu murid mo yang bang ke ilam du ki do pertum chingki pakanan dia apram UPPC United Donor Peace Committee Pukiseng Committee toy pen, kaibong pen, hili pen, pero bangke problem solve se problem Kedanglo FKHEP, RBYF, SNYF, anala CWRC, produk pankontek Kedanglo. Anda tu itu mesti pensi hala tu mida pansi nepse la tumsi paci pupaci thane non keci kormar bangka hoyalam tawe tang tawe puje kadak pisunang ge anda tumsi keci kormar pune thanda lo akhir nom tum kharwang tum ka kai sidal tum ka bi bange cedang de aku la tum ka recu bang krok du ukrea ukradai bura cuda la tum mapang kar bi tum kan kom cedang lo kar bi tum ke kene cipi paci ku pan kri buru su kan sai tu pu choya preti pu rem tum de lo seta kampir milialong cipatu mesensi la kene cintong awang ke jor patora ni lo mon patora ni lo la suar ni mon patora bang calak pi masih kampir milialong rupiah bahayalam kadu ya tumu mu ceda ka kene kar dipen cuma ke mu ta mun karban timpen ke cedam delo la penge Angin cok cetik tuken itu dengan cedam ke pos itu. Kasi semilong ke kuncu seng itu marong mereka. Ilo cuma tu belum mau tumus mah. Apa yang lampai jadi pule ko apa yang manggil ke. Hapu ke ni soral pun dari paka. Langroi suding. Jam maroi pen ma dam po leta roilo. Leta kita pen bang tunjui po anke hala moput pagi. Moput pugupi cuma lampen. Moput kalau tante juai abo kene juai sab dibion pen. Kasih hila pun dari. Ahoy ano, orang si moput. Adapan ke uslampia ro suning bangko dak hekau lu penat hak. Dakta to dak lori la masuk kene kilometer somra baru baru ini re somter ro siano tampe saya cuma penat to langsung dulu. Hadapan kan ke street hak santi dam bipo santi pen ka ampia mereka kampung. Hadapan ka tang ro sa kupir ro lo ke. Lada ambek ta tu berwes bangko. Lapen diri hala kuduno nang Dakta, top dak lojo person from United Khasi and Jontiahir district. Ladak top lo 30 Helnadir mil awad. Laku lojo. And 15 villages of block number 2 of no lasan loke Dolosip lo 71 villages of block number 1 of Minriang Dolosip. 1 village of Murak of block number 1 of Lalung Nongun Dolosip. 40 villages of block number 2 of number 2 of Menri Dolosip and 3 villages of Kanduli, Umpaweng and Muparam of block number 1 of Nong Jini Dolosip. 2 villages of block 2 villages of Maulintet and Umat
nong room of block number 1 and number 2 of nong labangke nong sini dolo siklo 2 village of Umceken and Dumlapan labangke block number 1 of village of block number 2 laga Jinthong dolo siklo 3 village of Tapat Samatan and Langkoroy lage of block number 1 of Siliang Lintang dolo sik angke 24 village of block number 1 nong dolo sik 1 village of Murak of block number 2 labangke nok lata nok dolo siklo 8 village of block number 1 of Ralian dolo sik 1 village of Murak Mucud of block number 1 Sampung dolo sik lahai arong kasipi huta yang sambil masih di pilo pasar beta nang menit kitok nang menit iya sebagian tin sih tok pasar beta ton por kini nok lau ekspor menit sih pasar be bulan nang teh itu mesti punya thai be nona bang nang menit tapi nona itu tunda suliya bathela pudu di nang dulu seta tadi varian sa bangke la pudu ya seorang nang tumalong nang dulu ko kanta roma himata nang tuki tek pe ambong si kinda wasu pe mulas na si plak tidak kiran plak pe mulas na yang plak sambil penduduk bertarung. Tapi itu melalui dah tujuan wajib pemenang. Ini kamat langsung solusi bang warna ko. Anon lah netum tak karbian lompen dekalo isiwet government gitu hutini klaim serang nakal. Kahat orang sudah. Lah si nona bangke ni suliri ke dole manta. Lah kan dole organisasi tadi menik ingklaim silat nampo. Si yang beningnya ini seta. Alam tak puas kai tunai ya rak kroi kre. Neta nerak sikit dia pun nerak alam jadi nangi pualam. Ni yelong nangi kemati. Nah sekarang orang isiwet nengi lo produsente isiwet laporan cerai lam nengi pet itu kaya lam cipupe, romo lam cipupe, asong lam cipupe, ingkling isiwet lotel akan sulit soncun damping pun dari kota kenal lo kalau. Kadang dengan Ringgit lo dulu ringgit. Hồi là ông cứ thằng bỏ ra cái là cái uta di sini yang lagi pun sampai api melambat. Alang li pulo, na itu perlu dipakai palang pelan. Alang maksud Assam civilisasi dasar sekian, Meghalaya kayak sama. Kali kan renang alam para hok hemat ke ini dulu deh lo. Kita border area ni itu area ke ada itu sujud. Tapos saya lakukan menuju ke sekitar orang itu, nominasi korte, nukiran, advisor itu bang patah jalan sih. Council of Elders of Lord Block 2, women sih itu SSO sosial dagang, dagang ha, Meghalaya Captain sama dagang, orang itu. Kita mungkin biasa alam berhubungan dengan lo. Noan waktu bermeghalaya border ke noan tulang rohan ni si order le. Ini tim 4 tim 5 lam sepucuk. Ni lita sini dah mati. Dah kali korting program ke hal bikin hills ke singgi probu dah mati. Laporan waktu lang nang diklah. Bikin hills masih ke sing. Bikin hills track, noan portion. Which is specs with the policy of person one law. No brown waktu Bangladesh United bukan dia tahu kalau dah 15 dollarship tu mulai area. Dah 15 dollarship area can say 300 area ke 1543 square kilometer, almost half the size of the tropical area of Western Bengal. Panggil pitching pada masa yang berunding. Lepas itu kita violently oppose pitching yang dulu. As far as restorative program ke non-council Jangan hill district council pen, mungkin district council macam mana itu? Jadi gini. Kalau ada record, not pura nang lalu. Jadi kemudian kasi mana itu disagreement. Ada pulau, both the district council agreed to transfer Bhagwan to Yangon district. However, a joint survey will be conducted. And the comparative
not a nuclear population will be the guiding criterion. Exact sentence also dikatakan agreement. Next abang ke unggah flow meeting orang abang meeting ini sih pensi yang itu kan. Kalau flow hood, ang ikan yo singgolo revenue minister hisap kan sih dulu. Yang ada nanya bola, ni bahasa nang cepat nang gilo, amat angan kahon. Kalau bang football betul mula yo, amat nak pulung dulu masih itu sambal bang panu lopok. Mungkin lagi renta, ese doktor, kalau bang Surya kini jumke medical hospital. Maksudnya tunturan promosi cuma untuk orang lihat diskon kilo, amat pasti tidak loh. Kita approve bang sudah. Lasi ini dengan kecil ini bang kita perlu non prakjimpen itu kerja orang termus council kerana am area along bang ke petroleum post bang ke kenakso. Lapen birupi bang ke non tu militum langkero tapa. Lake militum ayu bikian hanti kepil. Ayu bang ta Henry menike kai silang tu kesi. Henry menang kai longle lasi. Alam itu membangke la mantu la son ko pene un temuni tun kacuni to son sepalu de kango lalu lasi nilin pentuni bangke la hello prakjing kan nilin tuma panada mesen police outpost na patrolling post ni tum phana pi technology beauty ke nilin tum phana kam itu hadap dostam ni nilin tum pene hans tam ni alam itu ni tum manai thak je hamren pen ni tum phan order permission ali de tikki to awalam lo tumi hetom ta nili tum singwari tum ni wina therapy MLA sa tum pen nili tum ha lan philong ai go lam chi thamang lo Kardialong Thomas Council pen non prakjing pen nili tum nali tum phan ka chuni li lo ko lo hamren election commission apha bita PC non prakjing pen la hai really fix la pati kita de jipan bangke na itu minta la kon pemekani section itu atman mau ni itu cablu tapana lo bangke really fix ke pen sabulo sedang am ilo masam nangka really fix do arting lo bangke ni itu paci wolong lo pen non la da am ilo bang dola la sinon prakjing pen hamren election commission no phanang tum sokta pen puse la really fix tang pawele de ini teman Surya kan ini kan awang bonang lang pemikana fokusi curi kado ni yeso putri lah ahok alam bro la polis alam ke nang iklan tak lo polis ke nanti na penala government Assam government agul ke provision satu border magistrate pun ada border ADC pun ada border SP pun ada alam itu panhada kape dukok dia kamsi ठीक नहीं ini तुम पुलिस जो कॉन्फ्रेंस aku pulis do kongte pulis among aku ci apo pula dala pulis atum ci ap ite adama non ge public atum ci ap tu bare ci piti tu ro la pot la si la public atum ka ci piti te de je pansi hada pulis do chot nahi la pen esona bange mu pulo je non tribal atum ke itu ofa nang sedan de pula haura ghat nang sedan de teta itu ni democratic country that segitu democratic law segitu kace dan pulute election hot patte remja thelo kace dan law binonge la election kali election kali le la nangli kala bujiam tha democracy pulute laga physical fighting kali den mati itu ni democratic adat mati la sia binonge itu ni rem etlu Orang kata rem etlo itu mana ke rem etlo, bukan yang ke rem etlo. Kopi ke rem etlo, siapa ke rem etlo itu mah. Lagi. Lama ini dia lagi lagi. Non dia lagi. Kalian lah kecini ni pasal kan. Dia rem boleh telai. Nang librang sini sih, untuk dia bilang man. Give and take abang ke lah kecini. Dah ni lah kecini. Kopi teh lah give and take apa sih bang ke? Bang bom lu ni tu sini. Lasi sing mai lo mati. Kita lagi pendek apa itu deng dek kota council pernah kupedat nama ti la punangi la pendek council deng sudah lo desain lo kalau apa dia lah kona la desain mesti nak lihat lah ini pro asal kali ni chief secretary chief minister lo mati Please keep silent.
Kali lagi, ako na pala yung proof so hindi lama. Kali na liya, sign lo pun ini tuh nak proof nak bina kona sih sign lo give and take. Paper lo bekita, paper lo me paper lo lo ni documents na yun lagi. Ano documents? You give me proof. Anda documents abi putih nanti. Anda abi putih nanti. Si mai ko mo mati la si. Kali lagi, abi putih nanti. Si mai ke li. Pia mo ti ke pino ba ke si mai ke to pino da. Kali solution apa sih? Honorable CM sir, ini kami kita berlaku sir. Kali. Api masa ini son nona son lason all political party lapen ladak kon bangke ilidum kimi pick up halo kusini di mathalo sita ladak adhik appoint bangke ni kamatha kisune anu tinda mathalo dak solution kopine longji ma pusi isi observe pension tinda ba lapen serious isi meeting kusini di mathalo lapen laso pen hais isi karbian long laso na forum dolan kuni mathathilo lasi anu tinda laso responsible bang a problem anu tinda chini mate anu tinda kisung lo chini lo sa a solution ke malo people fulas important mati solution pitha ente first ke solution ko matsi bantima fula bangle seriously chingwai na jai ka thar ninjera lo porlong lo ni respect ninje ta chok same itum non bang ke solution malo people hala so solution han serious dam lo flote a meeting da teacher po la pen non pini majut ko kilo so meeting a step dam la so association than kolo bang siwang kuma pini ni tum chithek long lo pachun je sita responsible non itum long sidolo pini laga house long kido ka nuti man ti jong je pin pen ne da la so part long ne da la so dim long ke ne da nu da daitto lo pu mathanang pu layong si matha pulote itum unitedly fight pulote solution narne pen chun de tung ni da time ni bang tanang fight ke bang da polisi do ke Meghalaya ben da bang polisi do bang Nagaland ben da polisi do bang non ki bang ke only Meghalaya chola Nagaland problem abi mai tum atumi dikhata itum problem theklong lo puta te lasu a solution ke kumar lo chokche khula so area long border area long kumama tum si affected ma khula tum long ta kumana bang ke dalal do thai hala hai bang itum identify kurini hala tum ande itum identify si action nang etilo imithang muni do kok hai bang muni do kok hai an go muni ke chiyok bang do kok hai la panja itum isi identify kurini hala ta la pen itum long si solution kiri prote junuda give and take ke juno pig hai majukta people long le chat sida hula da ke facebook atum bang ke sung pig londa mo het chi thalo ga nutinda nitume sung delu ko people la sung der bang ke hala dak na manali phanto nali ta hema we nili ta hala dak hema we kido dam bang hula dowe ga tuma bang ke asontin na forelo police na fore tangkan ha na fore ali na kaino asontin na problem lo lasi la so problem dam pachunji pulote la bang ke ilitu mo thalo ke non la so problems kido ke la non asiem kido chot ke dilo la ke hu itum ajak include mane la so isu kan si kapre akang mane claim lo te non itum bang ke non leadership bang pilo itum kadu ko ta responsible lo hang puson de government chi ba dan na chok ta hamini sta me pilo pini ke itum anta hakhilo ili tum ta ko piaja kon si badun chom thegi ma ili tum ta ko nani lo rat kur pa long si tum nai ma itum civil ka long si tum nai ma kapre la so bang ili tum na ma thanan ko la sin ili chuning ri bang ke ili tum chiong nang ni lo chiong re pin civil society. La penisi bangkera luar luar. Pakai acquisition kan. Kita orang itu mereka luar bangke. Nabot inisiatif ta itu bangke dek kami kakela. Kalau sini masih kami warna prom ni
initiative killing, someone in Sapso, approach and walk on the market. I say, just a matter of non-administration. What is the behavior of the state administration and district administration? Only you take up now about it, you have Sapso on the administration to Sap. So, one respond to me, as a form of it. Subside to Mange, exactly defensive Butala. That defense America. But offensive, Sita into a police don't talk. That into a police at Sita. And this is not that. Area of the life and property of that, except even claim for them. Sita me, police at Sita me, and so proactive condition. Area of Personal protection pinai la so tak defense and non market police limited. Ada reinforcement of government on the so case and government so reinforcement of police forces la on the area. Se nili tu chu da area around amala pun khane pilo tunda. So that it was present the pulo there is impending danger, there is impending danger. La sila so one precaution of government itu bola ke area tu polis pelawan. Las import administrative and itu problem tu. Tapi movement pula civil society invent. Pusat mai initiative ila soba. Dua isi misal mau longsin be hai anang ni atap dah mula baru sikit. Kau dah soal apa? Initiative. Pusat cara peaceful how to restore. Las people apa? That's why initiative people to tension. So tension na kusang sa diffusion. Last of ana bangke immediately peace committee some sa dale. So bang take for them. But genesis of this problem. Itu genesis of problem ada. Na ada dia follow. Na ada baru kita bangke because of give and take policy adopted by the government. So now some to give and take. Tinggal saya give and take a plane dia ke job. Dan ini dia orang nak bangke. Ada tons of reference orang bangke block and block one and block two. Lalu nak perlu pun deh. Wujud apa konsep. Lah bang aduh. Support kali pemain tertangga. Satu dah 19 lah. Kalau bersama lu kan lu ni di bahan tiket pun dah. Langsung kawan doktor isu itu bomlo pun. Mungkin kilo berapa mau longsin biar kain dia lo gitu. Mana sabso mana telah kalau advantage ada given dengan belum belum po mana bang si non ada apa bang jalan tu masa creation baik isi mood masa bang doktor lo asis dan pulau lah bang ke jadi non itu ground starting from the kilo itu area tu punya definition আছে untuk di bola kan mana lagi this is the ground studies community sada ada menurut itu kan dia nak secure tu dah itu threat dah kan so this also orang usini di mana Menurut teknologi orang pernah, memang pun border development kuat, tapi nak pernah turun loh. Kalau kita apa sih, ini teknologi kalau pernah, la border development जितना tundu, apa bang strengthen kuri ni, ini berkata ke, apalah solong only council members sih itu mah kapre tunta tundu mah. Lalu lima partai mangke council member locally, other intellectual, like-minded atau tahu member konten, strengthen kuri sakmiji, nuhun permatadam. Lalu lasa committee atau secretary do, atau malah atau spot inquiry ni, lalu senior nualang kumpulini. Si bangke border Kardinal region border means 1961 a census border. Census itu border from northeast, southwest, Alabang Peninsula, so books were available freely. La sila soal were freely. Laban, la sobat ala border issue is a permanent issue lonon ke. La permanent issue so settlement ke pa step by step situng every permanently. Apalah pelan satu pen. La sehala
Kichinia taken since 1951, dan jitu rasa border problem. Kalau soal lo muka, unante Asia lo bak prinsi, tato ipangai beli kurite misensi. Apa ini jitu belong ke datangnya, since sotro sim teron, eksa cabinet minister baksa. Laksa blok one blok tu alam blok, lalu sehala sa blok mahala sa dokumen muka pura prina pilo pulote itu tak santi. Lapan second alam pohalo je laso border la jitu development border development to mai iklan nahi so nili belma thangede. Iklan nahi asal holo je la border issue per time to time smari commission do central government nahi ko bahata dulu. Joint commission da dulu. Alo soal apna dulu China te bake ex retired Chief Justice of India, Y.B. Chandrachud, along with Chairman of the Pension, Langta Apolapen, Lasot Kargili Soto, report, Hosonsi Gelima, Hosonsi Mama, Halaso report ban, Laso development. Six area along the neighboring district of the state and outside the state cannot annex. John Uri Ponu only Pulasana report here. The six only Asata to head the district say within the same state, Nova district, Sipsagar district, Lima Ponu. Even neighboring state, Meghalaya state, Alampunta, the six area can delegate state. Also, Hormuban Alampun in variable field. Lapan and Lala Shabakan, the Highland artillery. Lapan Solampan, Nilo, and Julia Banka, Wakalam Kelilo, the Boga, Kamoka, Bangan, and Chasikan, Irasita. Jadi tentang council of body pen original name ban replace sasana technology kusima tha lapen dulu ini lam kini je tarabani jadi personal ka border decision 1 week nili elo nili hamran kan nama sai sama pe malo khanduli pe lam pen tapat nikai penamsel tapat pendak unkirbi pendak jini kenda ke 1 week nili ke mendamu. Lapasi lah problem citani nong apor resali ko bangnya jadi itu na tu border development na kuniti asal dulu expertise look at that like matter intellectual tu nang thanda hala tulsi structure training kurisi hala soft training kuriya tengal si na all organization ke hala tumhan ga training one by one this point unako hala dak simi henuni tu nang tham unako Apola Sota English Satarpo, the Polamake border problem is not becoming a permanent issue, so it should stop permanently, but step by step. Thank you, sir. President. Maybe Kasasla pen Kiseri to make it not to law. Let's say really afford you from the Posi, the Tanda, and for protocol. Jadi kami yung materi Bra. Abram si ke hadap ke police station ke Diselo. Diselo si Kasasla. Sita 1986 latung Diselo long. Polling station buat election boycott lo. Boycott dah abhi tham action hobe. Council penol Assam government cannot have action away for say latum ni long lo. Hadap LP school da latum redak lo masor aphan usam le latum masom se kherbo. Lason thak si cuma latum ye dam latum ke dobari latum ke nitum mo da nitum dam dapan ka chitre ke nitum neng hang lo pu ala tum bang suri ke thong ala latum Police outpost naik kat kasalo, alam itu sih cekak.
Nang semua diskora lo mereka lantar tu sampai apa suidu. Sita me pidero le porsi cuma kain mau tumpang ke mereka kan buat bongo. Ye karbi bongo. Aporsi kere tu gula tu. Kere tu porsi tumpang ke rapu mereka dia porsi la tumpang ke lason senang mambong. Election mula berta nang pidun de berta. Non 2022 ke nang pidun de pilo. Lasi nili tum halang asam muni da tum ke claim oglang ngo tum hanta FIR da pilo. Sita pinya ni anta jere police station puno SP hamren pen puno la tum hankin dia phan non anta aning hangi. Kidang tang nili tum bulan kabunda deh, atu mau pantan mana deh, cuma tiket. Lason si wang bong si mutades ke latung. Ni daken itu malong le, nang tum lahai, alut asok ta nang tum klem long lelo. Laka non hedong itu FIR sian lu. Seta pilihan ta eksonen lah. Lasi nelia ke tek ding lu pang itu mingli ke lah kelo, kadu kawe arab ta. Nengi si ben, lahai cipu berpin ben, ekson gen ke akinan sort musim ini. Ate om lu macam neng hangi, mekhela gitu unji ku neng hangi. Sita me alam tu makisu, alam tu makere hu, ini tu merai kongdu tek tek alat terteki. Lapen ini nonga cumi ria bang kelai lo, neng duk me, ungker, kumang long pen ungker miat nong tuar tempo, lakat hamba pe juaya abisi kam stop nangi ko order nang pi asam pe na tudai giving samri se kharap me di neli jongjung suri hini rakret from khasla lo auspusi team nam hutala kudo neli mi hang masih itu aha usu se foto nang endu tenong give usu konta hini apti ke bang straight tak jo ko call party bang pa hadang mi thalong le mani tumhara itu le pasong se cekak lo. Nasi neli neng lupi, nasi neng ke bini nang saja tong ke first time lo kusi neli neng ke. Nasi matha pamena ni, amu bukan si kuare koban kali neng isi lo porote. Hala hai cuma kandai itu convince nang porote aning hangi di sini. Akhirnya itu ke kajalan dalam lo kacim bom dalam lo. Aning hangi sika me laka hing udah tu pan big prop jing pen. Ere sasonte. Lalu ke silent ye neli ke sini ke. Eng samwe ni ate ahu disi address sadap pudu alam di master da klembo. Sita me arlu pen kita hinulok si klem. Sita me cuma pulo ye lang samuni da phan nang tum lam hoi pinot alap dapen patek pot note eng samjin mi tum do yiku. Anang sarnes no nasio sedole. Dadam det pen aku eng samri lu. Aku nang du tu bomelo. Abus asolte me pari nasi apor landu napen long kumang long pen khasla tu wata into de plan to be asolte itumta pine ka se long ini sabi order de tumta non ke pine ite bagan ta itolche seta me khaya pe na ikan pulote iritum Jimal edisi pan kudang SP pan la kudang seta claim kede non la tha sir along ke gof mekhaya ku primary health center ki topa ada ICDS do FP shop do me model school do paka bicara memi kasi ning thelo pini ke chengo ai pen pinangan mesen aspect ding kondi kuse ning thelo kato Man pinang siyan sa sabi ng kaya sa aningan. Itu sekian mela parti itu. Apa sih bangnya? Bangso house from atau boleh kegiatan itu civil society dan atau boleh kita jadi loh. Kasi kado banta dari ini loh. Ini isi kado boleh all party itu kita dalamnya bola development dan itu
Suami patulong ako sa atau mereka dulu dunia ini tahu saya kode apa sih tadi lo border area alat kaki semua bukan sih ini itu makan tapi datang itu bahaya kisu mau bukan kosong sih solusi bagi mah Nilin pe apang sing thai kamrong ke lahan lo Meghalaya sor alang litum bangke agresif mate alang litum bangke jasa mepet offensive si nakke po si kami litum tak Law and Order Administration Penchenglo, Council Authority, State Government, Adinkan Bangke, Non-Tech Kumlong Bangke, ini tu defensive asam ke, lajang si dobong lo program ke, laso situation bangke, judul ni daji bate, solution bangke daji. Lasin nilin pen kemat halang bang niltum party in pen kemat halang ke central government, state government, council authority ta non-issuer political party si rule bomb lo lasi alang niltum ahin pen sila bang so solution kewan depan mata nangkok Lasi labangso aputat adoe seriously matasi council authority in Pentapin Yami Havo. Lasi litum upo political party pujipuke pinten. Upo asong pujipuke pinten. Ilitum isi permanent a solution council litum mataponan ko. Ahud isi Central Government, Wakil Presiden Mahena Kumahin Pen, Lamangso, Nagali Waknak, Dolo, Halabangso Stat, State Government in Pen, Council Authority in Pen, seriously Matasi, ruling opposition, both Damsi, Central Government upon, Lamangso Joint Delegation in Damsi, Hala Source Prime Minister Dr. Manmohan Singh Sidhu, Ramadan, Bangso, Imporo Mode Joint Delegation Team in Pen, Ada Memorandum Bidanglo, Singh Maida. Council CM Mata Damlo, State Government Benwanta, ACD Minister Antonan Dunlo, MLA Lapendada ruling opposition, both Damsi, 2006 Anika. Itu mara central government langsung Maidandalo, Naralim, Labangke Parolongle. Lasoda penapnya bangke, ada central government dah makan apa? State government ini penstamil tumpang baik nanti jangka. Lasoda sinan uthap, Labangso, Meghalaya, dan Karbi Anglong, West Karbi Anglong Labangso, hoy uthapka, non itu. Ini yang penting lo, ini kalau dalam bangsa joint delegation team apa, dalam serap dia apa, masalah. Soalnya bangke, apalagi mereka border development dalam bangsa scheme memuka penangan terendu, kalau bangsa itu council dulu bangke 10%. Every department then 10% thana banke border abang sikito. Lasi non banka unana banke. La border kise rai ya banke. Border development scheme mogake. From pen la banke implement konseragi kenen konseragi ya banke. National boundary jo penjong se ako hala tum banke aggressively na attack bom bulodan ke. Government
Meghalaya government benjong sialang itu ke back do. Ini tu malah bangke state government ben back away program ke. Lama kiri ni melang. Border itu orang tu bangke. Itu kita atau pesan atau opsi program masuk situ lo. Masih ada government of Assam council authority and impact itu kosong lah sa border area rat tu kan itu kira. Lajong se itu mulai nekik program ke itu mati siksa program ke. Lasi non bangke okol lagi itu mati bukali. Notice sila bangso emben doma begini mata. Akhirnya I stepping notice along tapi government. Arunachal ben Assam border, Mizoram ben Assam border, Lasana Nagaland ben Karbi Anglong labangso Assam border, Lasana Sinam Meghalaya ben Assam border. Lasila bangke Central of India, State Government atau along ini tuh television kita nanti kita nonton. Jate dah, harus disiksa. Manipur asam, Arunachal minister, border of the permanent solution of the alam itu cengkak aja kan, logo kici tak kursi apung, langsung aku dulu. Langsung dari Meghalaya Chief Minister, Congress sama ben, Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma mo, langsung cengkak dulu bro. Kita non lawan soal taksi, kalau kita isi daun dulu, the give and take policy, lawan soal pene, behind pene dulu. Lawan si dulu kalau pinjam meeting kalau, lawan soal polisi bang ini tuh roy program, ini itu all political party, civil society, social organization, kalau kita itu sarpen. Pasal polisi jom si dua bodoh itu, ini. Agensi yang mereka pilih bukan. Saya sima ben Kandulia belajar dari itu setiap rumah. Lapende api bangke Kandulia orang masih dari PWD yang itu harap ID selam. Lapende harap border police outpost duty level. Kalau aku pun mau tanpa mau bulan ke, betul betul itu. Mandi bersih entah. Kalau lawan ke isi dan isi, lawan so alam tu makin aggressively, waktu. Mandi bersih entah. Lasi dari invest. Kabilut kami strong akhir kan. Ini dari dia pelan-pelan kan. Isi kan mesti. Hari ini. Kita try kalau. Hari linjen ada di linjen dah. Isi kan mesti kali ini. Mau gitu. Jadi ada apa isi kan kasih bala. Ini mana kurjam pun tu sade. Kurjam pun itu lagi tu kau. Kurjam pun masih mau berta. Ini semua itu normal tu kasih sade. Sini ese thangsing. Ingat kok apa itu? Thangsing kabilutan yang selama ini pen siang sahaja bangsa mai kita kontak kuat dulu loh. Kasi interstate border total se ikun western total di Meghalaya pelo, eastern total Nagaland pelo. Si western mat all sensitive mat eastern mat not sensitive loh. Kasi lansi sensitive dulu si चुने का जो तुम्हें कार्बिलों तुम्हारे council में इसी massive eviction dulu. Kasi हर सो massive eviction के बाद ऊपर अपन से जोड़ पर पिलो. Lepas recently non Commando Training Center team tu jadi kalau ini enrollment bill bon official thing ke. Lalu kalau bangsa Commando Training Center tu non team umur eastern side abang ke. Buat kami non abang ke western side abang hari sensitif lo. Sensitif program se Meghalaya abang ke itu non hejong. Kalau problem tu lo. Bangsa hoi pan kisarai kom je pan
non he jong kami ka bingong Thomas Council pen isi kitang da kondo de State University Khanduli long le kim on thekro kodan de isi ka bingong ahoy chalai kom ang thek itu thek dam long jima sipat kon Khanduli haba sai sema mongman ke ritum akhai a population mas kom pilotan de itu moda kedua khasi tuman kada kedua adantia tuman janjian living in Kargil long feelings bang kecewa kinanti hala so sentiment na drive kinanti khasi living in Kargil long janjian living in Kargil long ko sentiment na create kinanti kasi na bang so sentiment create di putan te itum kisuman awat sai chho kunang jika to council pe ateno nang gam ratang te itum ahoy duyo ke itum Kargil long tumas ka sound council pen no kejong non pokoni apran pe dame asap sup kilan pang create hal bang so kilan ki pang create joine si kamu hejong kami ahoy long gitu baik tumang kitano de tenakan asa yang dikeken nang itu kasi asa yang dikeken nang itu kudang de apang si hadak itu itira muli tuhan nitum da Kargil long arad lo wa sentiment mai kum drive ke dali kasi la bangso sentiment ke drive je ban ke responsibility ke lage Kargil long Thomas Council mate itum Assam government wal dek dulu kasi la bangso sentiment ke drive je ban ke itum sini political award side में sini kasing provide sa award side में itum ko na ko lapen non hejong huri side dikdak side lapen hili side mon tame pingil bang so mai itum dikdak side hili side mo cehan kali lasel bang so dikdak side long ke give and take Rusia join ne mo Kargil long along ne between up lo lasik ini kacinia teng apa yang kapurita mau teng batang de non give and take pollution on takla bangke 12 point identify po first phase 6 point po 6 disputed area bang si kacing wai cing sai tu po so teng si permanent solution man mampu si central government de pakna kasi 12 point ademong in areas nang dam batang de 36.8 square kilometer long leke disputed area lo si pakna central government Assam pen Meghalaya long 36.6 square kilometer long leke disputed lo laso po si 18.5 ke Meghalaya pipo 18.6 ke itu Assam Jewan ku hal hai alam tiga kaplang kontu laso join si West Kargil long Khanduli long itu atum tame mat katu ko ka bela tu tame isi ka phe de komlo asi Kargil long tu hal bangso 12 disputed point में 36.8 square kilometer along ne kacipi kacihodai jong si kali protante non pinilo bangso mai ke hang son thot litung Kargil long Thomas Council CM pen all political parties and all social cultural student organization hadak adim dam pen adim physically dam det pen litung 6 schedule district guardian ke litung governor na port governor long pen chenglok itum central government na pen chief minister long itum la joint delegation pali prante itum hal bangso ahoy lam nang isi itum isi permanent solution do temi isi yang deng itum chuntima ate ahoy dui prante la state government asap de kali la central government asap de